Mi svake godine već tradicionalno pravimo ova okupljanja i moram da kažem da bar u zadnjih 5 ili 6 godina koliko ja imam čast da ovo radim, prvi put to izgleda ovako, a izgledat će još bolje kako nam vreme bude odicalo. Dakle, želim da se zahvalim našim prijateljima iz Zapadne Srbije, našim prijateljima iz Dveri, našim prijateljima iz Srpske radikalne stranke i Srpskog pokreta obnove. To su oni koji su došli da sa nama večeras podele proslavu onog što je pred nama. A pred nama je izborna godina, sve ono što smo svih ovih godina čekali i ono čemu smo se nadali. Godina u kojoj treba da realizujemo sve ono o čemu smo svih prethodnih godina pričali. Kretali smo se i ove godine kao i prethodnih, malo po malo, sitnim koracima, malim pobedama do onog što želimo. Pred nama je ono što je odlučujuća borba, najverovatnije 24. aprila ove godine bit ćemo u prilici da izađemo na crtu najjačima i da pokažemo da Šabac ima alternativu, da Šabac ima za koga da glasa, da Šabac nije zarobljen između loše vlasti i gore opozicije i da alternativa ozbiljna, prava u ovom gradu postoji. Još jednom, hvala vam, Bog vam dobro dao i srećna vam nova godina.